ole masain ka channel clear tu te invain che bai vek ule hoina chon Pakistan Hmeichhe hlawkpui Muniba Mazari chanchin kan ngai hlawkna a chanchin atang hian beidong le lungaya kun mek ten beisei na thar neya nunbul kan tran thei nan zirtur kan nei ngei ka beisei ani Muniba Mazari Iron Lady of Pakistan anti hi March ni thum sangkhat zakwa Soviet pasari khan Pakistana Rahim Yar Khan khwa apianga ama hi artist ni tum ani a kumsom pariat le ani in pasal aneya van doina tokin car accident awangin rualbanloh ni in ani tumle manam hun athlian na chu mumang rama achang zota a ma se aril rukhau na le atum ru na wangin beisei aya sang athleng si ani tuna chanjin kim changjokin mai thang Muniba Mazari hi anopan lai chuan Army Public School a kalin anua an khwa a college kal le in artist ni tumin BFA subject ala a college a zo ma in achung te ruam man na in kumsom pariat le ani lain kumsang ni pariat khan pasal anayani ni khachu Muniba itenu pa chu khweta atanga Rahim Yar Khan khwa pana kara an tlan lain accident an tok tamlok maya apasal chu kara tanga zong chuak manin ahima ama Muniba ero khama karne lum thlain liam na satak atur ta a aban ru atliaka anang rule ngong ruwa liam na tak tuarin spinal cord cheboka athin le alung athler boka tin atak sa nuailam zong azeng zui boka hospital naya shoi ngalin chuta chuan en kola ma se ahlia manasat em awangin hospital danga an shoi le ta a Karachia damdo in pakhat agha hospitala zaini in chuta chuan kumni zet khuma amuta ani damdoina chuan physiotherapy te ti in zoin wheelchair a athuve theita shramani damdoina om lai chuan damdoin bangwar le athom nawar hak chu aning thin ema abulami te hne na chuan color min lo pete u thil kan ziak te ang at thina athei angin milem te ziakin chei boka mi te chuan athi don hnai to awangin aziak an ngai thina amaron kan tu tele duty te chuan amilem zia chu an faksakin amoin anal hle mai anti thina ma se alem zia moi na phena ator na le atum ro na chumi ten an hu phak si lo an accident da tanga kumlina a chuan damdoi na tang chuan chhuak ta a nasatakin anxiety le depression te nei zuin thil sang ngai to a achangin launa le beidon nei na khatrina Muniba chuan aril ru siamin hetia beidonga om reng tu he kanilo enge mokati anga yani ti in ain ngai to thina ti chuan lekha a aril ruwa a hlaule a beidon na te chu amalte te in aziak thata a heng zong hi pakhatte te in ka hne turani atia Muniba thil hlau ber chu enge ni tang le athil hlau ber chu in then ani annam dana chuan pasal then chu pasal nei le thei to lo le mi musi anni wang ani a ama Muniba la chu pasal la nei na po al rei si lova fa po an la nei box si lo apasal chuan a then mayang ti a hlau ru ema ma se chu hlau na chu ne ngei tumin aril ru asiam sawa ama le ama chu lauro apoilo lungairo apoilo chabro apoilo ma se inuna beidon na le lo cham na in hun an chang turani lo i beidon chuan i thi hun ma in i thi ti na ani asin chu wangin i beidong turani lo ti in ain fui so thin ani
Muniba na hlawkpui na chu fa nei lo ani damdoi na omlai khan doctor in Muniba hne na accident awanga aliam tor awangin ani tum artist ani theilon lo thule dam chunga nawa nei theilon lo thu lo sil to a kanu ti in engtika ma min ko tu anom don lo ani hi ti in ain ngai to a abei dong em thin ani ti chuan Muniba chuan akhum le bang vela chuan milem ziakin a chei thina ibangin rong anei tur ani ti in ama pualin Muniba canvas ti apua abeidon na le hlau na chu amalte ti ane tum chuan abei chho ta sawa ni khat chu khovela no pang nu le panei lo tam takan oma mangai taka pom lo tam takan om sin chung jing ami chu kafani turin kala turani ti in angai to a fasha en kol na le pol sang hne na aming pe in fa la ka du thu athon hloma kum hnialiam nu kum sang hi so pakhat chuan thingtlang kho pakhat atangin phone call adong ta a Muniba ini em fa la ke du ti kan lo sia a mi pano pang kum ni mi lak tur kan na yasin arti a Muniba chu lau nai ron man le ta a khura ngoi rengin ai ngai to a chuta thok la khok pa in o ka du fa ka la du ni ti na changa chuno pang chu fa ta na la ta a aming chu na ela ani afalang ne na adin mundik tak asil vek hian afapa chu kumruk ani to a hemi ma zong hian afapa ne na chuan engma ada she thiam lo wangin achan chin engma asil lo ani wheelchair mang chawakal thei ania wangin thildang vakti anei lowa ni khat chu arib azharan thut mai pa tlema zong thok chuak turin a Facebook page chu thlatin lo tlema zong nei en kol sak turin aron soma chutiang chuan anin sorzuita a chumi pa chuan a thei angin afa pa school kalna chuan dhire bolo omzia chu muang chang in soiro ti project aboi puitan boka ting chuan theyang tokin na atholai chuan arukin Pakistan television a an managing director Muhammad Malik chuan Muniba chu alo zero reng thina Muniba chu Pakistan TV a thok turin a som ta a chumi rual chuan September samhi som pali atangin Clown Town tan no pang le tar ho hne na a thok pa le ani heta tang hian Muniba chu khovel shiat alo ni chho ta zela International Hairdressing Saloon Tony and Guy Point Asia tanga wheelchair Hmeichhe model masaper atan an hangta hiala Muniba chu artist activist model singer le speaker ti in mi she to lo chho ta zela kum sang ni som pakwa khan Pakistan Prime Minister Imran Khan chuan apasaberatan National Youth Council atel heta hial bok ani tin Muniba hian kovel mun sang thusei na hun te nein soma hlok le a award po adung nual ni BBC in 100 Inspirational Women of 2015 atan an thanga 500 most influential Muslims of the world ta an thang boka first Pakistani UN Goodwill Ambassador for UN Women atan ruat ani boka Forbes magazine in kumsang ni som paruka 30 under 30 am thana atel bok ani ole Muniba chanchin atang hian tuna beidong le bandwaina toka lungaya kun mek ten lok na kan char nge ka beisei in nun thar nei tura bultan thale turin rilru siam sawila ama Muniba so yang khan kan lungai turani apoilo kan trap turani apoilo ma se kan beidong turani lo beidon nahi kan thi hun ma a min thi tir tu ani
alo tiang khan beidong lavin malam panin pathian chakna ringin i beisei lang u